Memo watching. I'm all fill up on my memo watching. Corona Finie is a woman. Ukuna woni me feared aduano ni achire de machikura mawa do mu sana fi gina hoyi ama enyo worry a woni obi worry de hamen na emom no ye the right fa kwampa so na ne me ntwa worry ni onya me yere ne so woni obi ye obey bia adon enye masem eno de bia so obi atiase na emom so oyire beka kire wo se me kone asumasi akoda eno de menya so be na bia no wasa so a asem obati ase se ento no chese oni tia ene de ba be yewo sabi abrofra ya wo no kra kwaku ansa kra ti we no on tia se fasa asem di ne da am ofila pama ne ma wura fi se e be se fi mi no se be se fi mi se atwam mi ti ba bi me dem nim se yentam na tia bu phone aba bia betimasi e betam come back together e bi so ai maso e na afra me se kamera na divorce no ye ne dey na me so ba so why ready for divorce with ya? Go divorce. And I also can say also go divorce. And I'm also go divorce. Also go divorce. And I'm say okay, let me go divorce, no. I don't money now Jeff and the spousal support. O man akwara, I was paying. Mama ko tia American dollar no. Ahanum e de ma obi lawyer. Lawyer no, man shia no wo 7-11. Abrokyire de na mama me. So Abrokyire wa boa no ama ne Abrokyire timi age de ma. Afri. Ne yensem. Na se de enim wa America man mu ha. Even Ghana kura no obi timi ko gina court say we lawyer. Abra. Onye lawyer. Entiminsi. Nenso no kata ne ba e wo se won sai wasan wa adwene. Feel almost possible to nko. Na me busa wo say am ofele akoma me busa wo say. Wan yan tumu no. Awale no ntwamu no etimi ko so ana. Dabi. Awale ntwamu. Aje say afanu no mienu nyina no ate ase. Anfa na awale ntwamu atimi aba. Divorce no both must be agree. On say divorce akoye ni nsawa mu yi. O ma kire say my agreement say me no age aware. Omuni evidence. Me nsa krata ma follow ya bia nkoma wo mo am free phone so omuni audio they have no evidence say me say agree for divorce. And it doesn't mean say you know what you know. So now so we jama ore mean to me e ma no nko. We ton wala ko. Na emom no. Ye mfa kwampa so because me ko Ghana ba e wa ba say go Ghana ba nche. Me ko du Ghana oduro ko atense. Ye call father ho. Na say father dey no obeya fast mu ya. Me bob so me bomodin asa me yiri. O me yensa antra because nkola yensa na wo me ntem. Dey see ye no a mistake. Mfonso na me ye ne bae. Enti no dey see bia no o ma ne nko. Nenka yensa antra na ye ento ye. So be ya mbofra we no ketwa mienu no maka no. Dey to ye baba sin no. Ebi nto no afa ye koduru ho a ye ne fada ko tuna fada say ye de ente hwe aware ke kan bom so bi wale fie no office say aware enko a enko afo ama ha mimi ko roma ama ona ade me ko roma so be ya obi fa kire me na mi ntimi nya hwe nti na ade me ko ho no e di okomantam me wo ho no e di enti na won ko sane me a oso wo dwana jame fara mama ti ase se mia me yonku oduro kwa aten ne danse ni o sese ba bi biara mu bia begina so wo ya ware osore mu ye wo kwan akonya se ase ye wutumi se ba die ba besia no kwan nti oba anya ware a wo ko no ene ha dwepi na emomu no maniema entwa se de o se etwa na wo kwa
na se bi ni go so wonya me yiri bi no se woni me hu se woni me me da ha me pi na mo se prepare pa sa wore da so Kristo mu omu gina Bible so na wono ka me no mi no bo mu nti woni pa bi antimi ntwam agye se onyankopɔ no betima twam na o mameti ase se enye owo nku ne twam ne mo so mo hu se odon so ni ho a omu ti twam ti de me ka che wono se free Roma sorry no Ghana ama poma na ene wo mo ka che wo se wo ba fie enti wo mo nka ne mamum wo ba wo betwa wore mu wo godu no so mo frɛ me a kama na fie me gina ha ya me ka asɛm no me kyerɛ me ka me die ma afa mu die e wo kwan bi so se be ya awore no kwa no mo nyama dwen se o mbe mo ma na atoa so na wanya kwaya ayede awore ya bi se woni je ho ewiase de yen force yen hyenipa se won odo de e wo se nipa na fina kun odo o nse obi mane no nse mane do wa emwo na emum no emfa ne kwa no so awore nda so Kristom before say wo ni obi o mka kire me say wa wo da for pepra ka kire me say every abrante na wo so wo na say say wo ware wo no so o ba forward say wa ware wo a yetimi de gina asabdi ano na ne ho so beche no wo za ware no emu Kristom me no ware efie yere kwa asori mu yere kwa aban mu kosensan enya ware a ama emutwa eye kekesa sadi wo hu no etina no pa yama pa se me gina ha na me ka kire wo se abrante no nye okunu abrante so timi fro se ne yere no etina me gina no pa yama pa me fre enso mienu anto nyama na ma fre nana bodomase bofuno se o ma kwa ma brante no wo kasa efi na ekwa bi ma wo en don hwere mienu fa fre no uti onya asem ya fre no ka che ne se ma won fre obiem ma don hwere mienu se don hwere mienu no o ma ne sa fre obiem a ama pa ofila poma oni abrante de fre no frempon tofo no me de moja ba sesansuo ene sei na mo twom wi a omfa moja no omfa nsuo ehoro moja so asere no nananom antonyama nana bofo no bodomase mo meba je nsanom se Ghana wo kono so oto bi ade kuma brante no a me ma 48 hours fani ma na akoso to okra akoto ade ma ne free wa fani ma na akoso to fra okoto ade ma ne free na so ade ne ma kuma brante no a antonyama ene bodomase nana bofo no omunku oni abrante ni menu ama ofida poma oni frimpon medimu moja ebese sansuo efiri na ekuri ring na shawo sanama ring na shawo san me ma o don hwere onya asem ya me ma o don hwere num se wa hi ring na fru samu a antonya ma woni bodumase na bofo no wo munku oni abrante ni nyina emum se o gara o kono so ma abrante ni ehia wo e friend say yomhyen ebia eye kotoka so ma ni hia wo ha antonya ma nku oni frempon ama ofela poma antonya ma oni na bofo no nku abrante ni ababa wayi emum mame se free na kura ma foma sa wale ntwa o Kristo hu na wo ye wadwene se oni abrante bia be kona ba bio wayase ama obi de kwete ba be ro twemu ama foma antonya ma nku ofela poma eni be makura oni ne be yesa no mame bon mo se na bofo no se me ye ofela poma e free na kura yi o ma abrante bia de ne be ma wura na se a munku oni abrante kro no
Sawaria no